Kristo murunzi twakutangira urire kurunji eshahanina zakasheshe kandi rizuba n'urwa mukaga bya 2025 ibyo kwezo kwa kana umwaka ne 2026 tutangira program yakadara izoberi antuje kutera touch mpango mnonga akweyongera kwa majita agebyiruka abo kuba naraba umtown petrol station zenyinji za cruisinga amajita tugaruho abebyiruka bamwe kucira munonga ba boda yetown warabamu noreba ngo percent mpango pichibazi parkingire abe motoka bazi parkinga jam no crossing urguto nkoko rukubasa konka nabwe turebere parliament nehinguza embarira eyobu trillion chinana ni 3 kandi ihanga rihenzire ninja record eyo kugira budget mpango mnonga aha mwaka ugwe 2026 2025 ryo natuza kubitera mutochi turebe budget yabiri mpango konka kanoshangu emiturre y'abantu ningashi standards of living ahabwa abanya-Uganda kandi zuzitandikire kweyongera cumwe abo kuba fuel kweyongera nchimanyisa muna namihendo ya buri cumwe cyona yayiyongera ntubuza budget eji neja kugenda na nebyenderwa byayo ebinte byeshemerire gukora nibyija kubane gukorwa abo kuba twarebe imihendo y'amajita neyongera nchimanyisa ngo buri cumwe cyona cyabasa kubanice yongera mu studios nyene mu Honorable Vincent Ntebekine ogo narga omu communications office omu NRM secretariat and panelist mutaiwita tuire na waha kandi tuinena na Honorable Christopher Abaho kandi ogo naweni panelist mutaiwitu okurwa mukibina echa ANT aho misho tuja kwegitwa ho Honorable Bright Muhumuza owekibine cha NUP atongere okwecumintiriza omunshonga eyembarira yihanga konka nana okweyongera kwemihendo y'amajita okurumu n'okweyongera hihuburizoba okikana na petrol stations nyingi kubasa kubana crossing konka de kambanze mbakire babaramusiho rero tugumizemo na program yitu Honorable Christopher Abaho twakwakira bitogire steka tekwa no shaniwe aboko ba icyo kuzomena remo icyo ni wacigamba steka teka cyo kwebembe icyo kuzomena remo naza kucigambara konka naco mbe nabihurira mu rugambo twakwakira ngwesha ina no crossing no rebo mushana webare Elias nabatiro home TV West Gishaha a program akadara mwebere kutugita amazina nkoko wanyanjura ndi Christopher Abaho korgomuri ant ningashi Alliance for National Transformation barambaretenda musiyo korgomu kigombe kitu umwameri yasi weekend tebe tarimbi nyuma zatsibire ari yakashia mukorire boryo tebe turiyo tingira mahari twe abitira tingire na mwene zone wedding so umwami rabani chiniyago na nabitira family rubire nibondo nabaramusiya mwe bari kuhingira ahandi muramwa gutuhereza nza gudiscussinga twakwakira echa munywani wanje Vincent na nechi wanu gamba tinkumanya ubavante ngambona muziyeyi ntobihuroko na echirungi na yanjuraje is a journalist echirungi na yanjuraje kandi kunza kuhinduka ndabagambira abibara no kwiza Honorable Vincent Chirungi umushati yace hakane y'urugamba tukora n'amazina yobi nebisho iyo bari mutasa program nanyenye guitar mutahi wanje no kwakira bakutureba tabanyogana uri ahero uko amazina niraka Ntebekine Vincent ni nkora na NRM Secretariat ndiyo Office of Communications Department ya Honorable Dombo and ninyekwendera media platforms ningasi media group ya Western Region nashemerwa kubaha mutahi wanje kuko yagamba NRM is a party and it is a mass party kandi na party y'abantu bokoreba ngo really niye kubasa ku drivinga Uganda for more than 100 years mwene wabo initiative cyo kujoininga you are too late
anyway may not be true but you are late now. So you nobasa kujoininga for a vision, for a characteristics of leadership ze koreka abantu namwe n'abanyayuganda cyo kugirebamo, because Uganda now turiyo middle status income narananka munyana wanje na Elias no gamote budget ya higuru ihangana tasi. So Uganda is at par in economic setup, in economic growth. So budget kekebeho kana bene beho for people of Uganda. So nichurunje munonga kugira ngo Uganda is tremendously growing economically. Kakubati economic yonga. Tuyenti industrialization, tuyenti y'obutare, tuyenti noreba entasa yamaka. Enkumi bibiri kumi n'eshatu. Uganda ekeryo amakaga begari mu subsistence farming. Bukabyo mbucwe kankaga. But as we talk now, turiyo mbucwe kankaga na munana. Abakiriyo kuri yo kuhinjira kurya konka kutarakatari. Abakiriya boro. Tuboro konka no bahinga bice byo kubabisa nkabo. Konka ushange sente zo kutasyo munsha kuzikirinje. Na munonga bo kuhinjira kurya konka. So therefore Uganda okutunge sente to that maximum. Na no kugera projection ya budgeting keje turiyo na cyananishatu. Nibiruga omunshonda nyingi zentasya. One, export and import. So Vicente nanye ndatandikiraho abo kuba police watanje kuzushobora nanye ndatandikiraho abo kuba kuko wagamba nubera abemberwa mu ntasya mpango ningashi etarige mwene mu yabantu cyo kubanza tukareba emishoro ne yongera konka uyireke emishoro kweyongera turebere emihendo y'amajita yayiyongerera cyumwe kurga ahebirera hat almost yongere by 100%. Abamamajita gagira mutwaro gumwe n'20 ninjira twaza kuhendera ukwezi ninga kuzomukunda ne kuberge metwariro ninga mwemba kwa batakibaza konka turebere president Museveni nshongezi zona nazigamba ukwenjera kwa majita kandi yateka hona na mahande ndijo okwa munyayiganda yakubasa okubaho azatabata kubasa majita numba matambara muzahi kushangara abantu abakuzunga aryawa ine motoka naza abunda naza barege naragaho naza kai irasa ndakoze kirimi kana ikanga mbirugu munyono wanye ntona Vicente ntembereze uruho ntona tompa inangu mutwara ntembere ufutambara kayabakari atunonoza we nashana mukamawe watsere konga mbeno ebyo nebidebiro umucovid actually abinje tukasigara umukogota kutamba tambura ebyo ubundi ine chat ya mbere ucango by the way umayendo waneza beziri umukiwe ukusigara umukano mu ikikumesa umwana nayo misbehaving rwandomuka koke byo natuberebere bibaho turebiri hanga ninga parliament bakuhinguza budget mpango munonga mu history ntuyibuza emihendo y'amajito gwirya higuru abo kubane affecting a business ne affecting ito abantu bakutambara n'ibintu byinje buri kimwe cyo na actually nkwatwaho aha twatine fuel nitwebuza budget age nkuko watandika kushobora cyo kubanza sente bwe ezemishoro nizakurebeka nizakurgaye abo kube emishoro kwe kuba tubembe expecting ibintu byeyongera ubundi noshanga n'abantu barimo nangwa na businesses umwe norazika ba affected abo trade order konkat has a match budget age neza gukora ebebeshemerire gukora ze sente zaza kuzamu twaza kweyongera amabanja nizakurgaye. Now mtoza program you see the NCO kuza kukurakurana nateka kabaruhishwa kweta low costs of transport buri NCO kuza kukora kandi ubundi hagaraka abaho low costs of electricity ati kakaba hariho low costs of transport nikiyamba the traders abashubuzi na nabo kushubura mbashubuzi na nabo kugura kamwe okugura ibintu ebiri affordable ni kitanda cyara manufacturer aguza te affordable price yo kubasitira buri muntu ni cyanje mayisa ngo biya producing mu factory ningo mu makoroje nigbiza kutambura ati high speed aho kuba muntu wena nabasa kuba nabasa kubugura kutukurugaho tuzahari bariya abashubuzi those big traders akuba bine other merchandises barukugura mu factories bagura mate certain level of price ibakuza kuimagine ngo kwereza abantu babutosha na until to the last consumers has a projection ya development yihanga
haba hechi bakweta low costs of transport mwene sente nchezo kutoma transport to move those goods from one place to another kurwo mwanya kuzomugundi nikiretera enkurakurana ya business ejo yarakuka obwiro bwingi nkihanga nka Uganda tuyine challenge yo kushanga transport yitu nora turi around rocked country ni hanga ritakwikate the sea ko kushanga ihanga ritakwikate the sea nka mwaro nkogo no hakuba hine agency yo kwetenga kuiha mwaro tino ko rukikapo hati Uganda we have tuyine chichizibu jogora president anajerate we should have access to Indian Ocean hine binte bishe kwantu yaheru nka Uganda tutajire kuza kubuza Kenya mu mutwero zo muhana go kuburabyo tutajire kubuza na Tanzania mutwero zo muhanya go kuburabyo kurga cost direct kubire to muhanga echo president abayakire bire mu need to get access to Indian Ocean for easy transportation y'ibintu bitu abo kuba kwakubaho cheap labor cheap transport ne cyane kimanyisa ngo umuntu arize kuba na consuming ibintu byo muhanga naje kuba na consuming at low cost can production kuri gmene yongera kandi consumption kuri gmene yongera abiho studied progress ya matching ya businesses hati hangaho nurubano rukurakura then kutuza twaza cha energy for example nka energy example inahereza amasanyarazi wasanga costs z'amasanyarazi gari yakiguru naje amasanga na industries ingas factories zikubana zakora ibintu bitaro mwenamo niza kuburo kuza managing costs z'amasanyarazi so njanchi leta obundi nayo cost of prices z'ibintu zayiyongera abwa cost y'amasanyarazi kireteho mismatch hagati y'abashubuzi ningasi hagati y'ama factories na areas z'amasanyarazi ningasi energy so therefore one research in chamazuta ni chumwe umuringo gumoguriye no gureta under development mu African setting. You see, Africa problem yite twine chitweta philosophical, ideological and strategic mistakes. Kurgenyuma philosophical ninko wisdom okujiro kumanya. Then ideological nenteka erukubana yatana yanje ninga yatana yoria enteka siwa kwa sagitum society for development. Then strategic ni choshe mire kubana ubanza gukora on the other side yo kureka kiriye bunde cyakwe kitina mugashomuno. So Africa waza kureba around 1300 years emyaka 17 nyuma. Africa turufitana ka slave trade. Reba hito abazungu barukuriye bakwenda baguza abantu aba Africa kubakorera nkabahuku obundi for a substitution of yebindi bintu nkemyonyo nkebijwaro kustandika emyaka 13 turi mu slave trade kibasa ngo Africa ekabe kigweze jiri tukatwarigeraho toiza twagera baraba consistent chiefs na barabembera ba clan zito shanga bajwire byo yabya biengabi bajwire chiempuze zengwe batari kwasa ku uniting Africa batakoreba Africa insezinde rye neza kanizikira so atoshanga Africa from that setting abantaye baramu bwirobwe bakaba takweza enseneza hi kutwarugeraho tuza twazo mu kikanga vuye kinde cha colonization rukumor nane ati amahanga g'abajungu gizaga taking advantage of our resources bar colonizing Africa bar kugiya mu resources bakuturetara nedini wazo mu history byo nebiru atwemba leta umuhanda gw'edini bar kuhereza abantu kubagena no kutunitinga bakutwara resources zitu so chareta under development chareta Africa kugumira mu setting ya hansi etari kubasa kujya ngo yerga yumangu nezo aza like nkoko kureba za China nezinde so kuzarenza kurakura so mwana wani nkuretereje perspective ninyana nkore cyahabwenji Africa yona ni yeri affected with oil na fuel crisis because ichi chamazuta tu Uganda yonga it is a group kwa chikabanza na Kenya bakahitingwa this crisis a lot enyuma kukachi hati izere cyazo mu Uganda ati to turiyo tukirebera angwe kugira ngo Uganda abwenji stine mazita konka kirebera harevo ya Africa because hati kuchikuba affected Africa Uganda ni to turiyo among African countries so ni change manyisa ngo kuchugwanisa itonka African nations we have to unite for a common cause for a common knowledge kurango to creating aho pivot of development of our own itonka itu
kurango twateka umuhanda gwa Afrika ko shime kurakurana nangu tukwa twabajungu kace so mwene cyo kizubu cy'amazuta mutakegekeje Uganda turebera serive wars eziriyone zibo mu Europe icyo kureberaho twarwo turyo mu rutaro rwa Israel na Iran na America tukarwo mu rutaro rwa Russia na Ukraine n'ubwo yerukiriye abajungu ko bariyone betera kimwe kandi abajungu bo bakaharahamwa ahiguruka cye kusinga Africa mu development so bakipinga amazuta bajora kara amazuta baja refineries amazuta bagire binombe byo by'amazuta babukuma nango batahone muhanda ya transportation yo kureta amazuta ago mu Africa so nikibona kimanyisa ngo abajungu bagira mu any disturbance African nations is affected umuntu wa Africa nateka ba affected kurganyuma nico nakugira ntu barakora colonization barakora slave trade bakabana batwara resources zakubera niziyamba Africa now hata nawo yari tweta sustainable development Africa one ugamba sustainable development I don't agree with sustainable development sustainable development no kugira ngo turiyo no tukurakurana turiya harivu yo kukurakurana sustainability one oreba philosophy yo mukazi ya inenda cyo kureberaho umukazi najirenda ahika harivu yo kugira qualitative and a very qualitative pregnancy sustainably then ke kurugaheba quantitative have quantitative change of that pregnancy so ezarwa tikugumangone guma inenda no hata gross ninga development iri mu category tuino kugira socio-economic transformation kurango habo hempinduka ya mani mu sectors muntasya mu industrialization na no mu kurakurana y'abantu kugira sentu munshaho na nebindi bintu nkebi so aza niyo focus ya NRM yeturenete ko mbantu kwa cyo kugira ngo turiyo mu sustainable development ngebe abashaba ba these African leaders ebinde baga hatushanga African gumu mu kantu kace konka sitagire ku developing mu kintu nkeki cyo kurakuranisa harivu yo kwebisa honka yihanga kesinga cha Africa so therefore twantu izacha amazuta hati tiena shemerirwe ngo amazuta gagira higo no tato omuntu atashemerirwe maybe amina ashemerirwe natari umunyafrika because African setting yone birafecte natina harkwenda kuza maybe so one oreba the qualitative growth ya economic activities za Africa into depending jira raw materials kana bajungu bo qualitative growth yabo ya finished products norentane sero nico kora turiye to enforce injira ngo tugume tunitwe twaza gukora export tugume tutware yebintu ebyahwire for common price ebyongirwa umutindo kugira ngo nitwantu kuzomwani tubente basa kuba twine cyome kijamane rero gukora as refineries zomwani kuguteka price yayigu tetshiro mu Africa hato shange nitwe twine sente zo kwemarira zo kubasa kushakira ensi yitu Africa zo kubasa because twatwine kekizinga cha Africa for example ine ka refinery y'amazuta nikimana kimasa ntabaho metamorphosis agataho ya presidents ninga managers bamahanga kurango basa kunyurira y'amazuta at low cost kwa katantu zafutambuke nyanza tukaza hero Indian Ocean Mediterranean Sea tukazomba America kwiha y'amazuta haza beza kora bachinga matwago bachinga enyanzejo nikiza kugumira African setting ninga African leaders na managers kuza kutambuka kuzomu rutaro kwiha y'amazuta gogasira abanyansi babo so no kushanga Uganda turiyo mu area yo kugira ngo turiyo mu dilemma yo kushanga Africa yona ke kugira ikizibu nito to affected nikibani cy'ikibani ngo umuntu wa hansi hati yakora because hati kubaho idyo ngabanye Uganda twebuza what should we do president akiza leta ho factory ya yemotoka eziza amashanyarazi chira twareta ho na za pichipichi z'amashanyarazi akushora muri mbaro muzuru epichizo na yenzo zitambaza right now ezo pichizi kiza as an kare increase of an alternative katugira ngo amashanyarazi raza hariya amajuta gaza higuru ko gaza higuru gagumuza mugaje hano twarebe moshi tutoratambure no kutambura yes tugaruka turunda mana chifu ni cyane kimanyisha ngo wabano basa kugure motoka y'amashanyarazi ziruho ngo mushubuzi giro alternative gire ya fuel gire n'amashanyarazi then aba bana ba boda boda mu benkarajinga bagire boda boda z'amashanyarazi
yes nizibasa kabaza ya bit cost reho nazabwa charging nashi harimo ka costs konkazo to kuremwa kora bukoze n'amashanyarazi kitani ngamba abazazi gagari na hansi ka costs kazo nikiza kuyamba umwana ku charginga sustainable ashange battery easily so nikibona kiyamba umushubuzi na ni watamburira ha boda so mwene cyo injanji yamba ni hanga so injanji manyisa ngo has to be an alternative then abanda bokutamburira rero nimbasha kubandi aha nyenti nyenda kuzakora n'urya for what nyenda kuzakora munyano wanje kora kikuganira hari amasumu why can't you call nyenda kuzakabagara ni kusitama why can't you call so waba tine program eri dramatic ninga ser eri kusikakuzayo atari yo chango cyo kuzakora don't move ninga tamburira boda z'amashanyarazi ziri a bit cheap comparing neza na icyamuhero no kugira ngo abanyarwanda they should not get worried ikizibu cy'amazuta tite turiye tukirwana satwenga it is African setting because na Kenya yonka na ka summit akagire they talked about it amazuta it's a global challenge nangu nobuzakuba no yakuba China yabene ha party impango y'amazuta mu Iran ne yonke kaba affected n'ibintu bya China byonka bikazahigura actually abantu bakushoppinga China abarabirete hano mu Uganda byakwa byahigura because China yakaba affected kare kwarize kugitema ho party impango y'amashanyarazi amazuta gabengargira ngo kutaho muri China ubwo mudomo gwe muhango America kiyagutiri China yaba affected completely so mwena abo kushoppinga here bintu hata icyo nkiza kiretaho ogundo muri yo mu Uganda kugira ngo hatu Uganda ni tube self reliance social development zitu za factories ushange bimwe bitwiza kugura China bitwiza kugura heru we can make it them kandi basa kubukora hati ushange cost zesente zitu zo kuza kuroma haheru kuzagura ibintu bitari umubiri yahiguru watu ushange niziguma mu Uganda aho izabo wano rebana na costs abajunga abantu bizo mwe baturira mu rukwe nibiza bakora business zo mu Africa batunguka babantu bamani but by the time yakurwa mu Africa aguza business za kwata dollars I think ashiringi shahindura dollars sente zona zitwa that's why sente za Africa bwinji value yazo ne gumeri ya hansi because bari mbiza bakamura mu dollars bo bagarakayo yes batwa business abana bitu batunga muturumo bakamura dollars bagarakayo hatushanga Africa twaguma tuti nitwetengani tukweberaho twangwe abana mirimo abana bitu abehere mirimo factories African base runingira yes investors ntubenda abo bwenje konka managinga issues ninga semirimo ya Africa emirimo ya Uganda ebitongore bitu bya Uganda NGOs be running abanya Uganda ko sente zonzu guma webareho nare webare mnonga abokuba inshonga wagitimba yuko aboko kurugaruka mu Rwanda rukumashatu rukume nabishate myaka rukume nabishate nyuma na nebinde bizire no baho mwihanga konka nanyenda gutuzo waho nare Bokris turebere parliament nehinguza for the first time trillion chenana nina na n'ubutonyezo na billion ashatu na mwenda okuza mu budget y'umwaka gw'ibyesente ogwe 2025 kongo mu sentezo zizirene zigabagaberana twaza kureba twareba hihi sente z'ukwika trillion emwe na billion zingayi 16 zukuza kushashura emishara twareba 16% aha sentezo zukuza kushashura zukuza kuzomu kushashura amabanja umuyanja erihanga ryine then twarebana n'esente zinde zikuza kuza mu kutebekanisa Africa Cup of Nations mwenye chibasangu akasenta kanda kachaka kuza kusigaraho nuko kuza meibo munguto kuza development kuzo marwaro na nubundo buntu bucekonga pasente mpango nuraneza kutora umuringo guriya hate ikija cyatahwa mu kwiyongera kwa imihendo y'amajita erukongera ibyo kurya erukongera ukutambura erukongera yihibura kimwe cyona umuhango w'umuntu buza embari rage 1 nuko kuza kuyamba emiture y'umuntu wa burijo ninga still hato kutubere ntiteka ngo ihanga ryaza kongera kutunguka akandi ubundo shange ibintu byahindukamo kandi nabwo kirese rutuma imihendo y'amajita yiyongera kuzari vejo niki ndaka garikira mu ikintu cya budget na nyenze nkoneka cya kintu cy'amashita umama Vincent ni kironje twashobora abantu ahagwa cy'amashita gagire ahankumitaro gakaza akanana akazamutora gumuni 12 it's very important umama Vincent
ekintu ky'amashita tikiri mu NRM tikiri mu I mean it's not political cyanza kushobora kandi ntikitwataho twena yaba uri wa Nupu yaba uri Munyakaturiki yaba uri Musaramu twena we affected wakwata amashita no wakwata abintu byona wakwata munya Uganda no wakwata nariyo umuntu uri mu cyaro ubwo ugishahari umwana ariyo nagombera ningo ryo nahinga no wamukwataho abo kuba umonyo gwa kuza kugura mu town hinora gutembere boda akaza gukora ki gwakira mu town nateka kosa ki amashita hinora atembe taxi arukije mu town kuza shopping nguba amashita ngatunir fayinga ninga shinga tukwatanisa tubo mu ntomo ekintu kiretira amashita kutemba yachikona ho kache ortaro rwa America na Iran na Israel it's the most factor baya bashija imuntu zamuye wana ngo abajungu batishiza ki tumukabire kwika mujungu abajungu bakagenda bakora reserve zabo z'amashita nangwa abo no baremba jya ngo bari mu crisis konkabo bina amashita kubasa kubatwara na mezi nkabiri konkito ndebere minister najya ngo ni minister azengu tune narangwa nesandemo president azengu tune na mezana kashi ya mezana atanonda kugira ngo iki ubwo ntumanya nanteze ubwo ntumanya ubwo ntumanya amashita kutuye no mu reserve zitaho it is okay kari it is okay ihanga for it is okay program nakwesiza kanke kamfumation kese mabunyasha echamazuta otachegechera inaremo tachegechera hatunohura ochegechera echinaita philosophical ideological and strategic mistakes zechizinga cha Africa hati information yo comparison kangu mizemo ekintu cy'amashita tinkwenda tujye utwacegekera konka planning yihangerera inkai ndebere minister wa energy yarga ino yagamba nangwa parliament bakambuza planning abantu kabaremba jangu amashita genga temba ata atumutera kirra atuya stable atumutera kirra yatwashuwaringa atumutera kirra ikintu cy'amashita Uganda tiyintu kora kintu controllinga we in stable state hat president ari yagira ngo amezana hata biro ene change nzakwatine nangwa ni tondo umezana akwa mastata gutino mu reserve zitu ngabasa kustaining amezanga yana cyobese ko hata biro ene change ko rutaroruka stopinga ninga akwa hatagaganyugana nkeje mukanga gatimba mutura mugataragani samashagani exactly akwa myaka 20 batambataga process bajango nagashobora it is okay nagumwa kamusho kwija tuguza kwika nagunitsa katugarinda so it is okay wachakozere bishi chakozere kankubuza mu Amerika yasa tuguza ijo bakaloncinga ku pipeline zahika kayo mu Uganda zulumu za Tanzania zahika yi nchichibuza emyanya nyonko montingo juma almost percent mpango so ekintu cy'amashita abanya Uganda abamboreka ngo amashita go mu Uganda nayo je shonga za kujiga mamboreka ngo ahamuhirwa umwaka gwe ogogo guturumu by December ninga ari next year you see with politics timo ko rashomero politics science political science it is just giving hopes Neya maswe gatare oinegumano yereka abantu turyo mu kintu konkaro yarteneje koraki eija omwameri yasafite gusa katuza kintu cha budget ihangeri tumuntu gwo kwanza gukora budget kandi tugwa muhero eri hangari tuyendo kora budget after year hati nyendo muntu orukoreba TV Westage nyendo orebe kuyamba tukura budget mwaka ogundi hine tukongeraho because sente tizikusharuka sente zigwanze koraki nizeyongera now iyo muntu orukoreba TV nyendo yebuze budget batuyamba kora sente zituyenze yongera hine kibencho yongeraho hine kwimprovingaho hine bikusharuka nyuti kwenda ohuro trillion zi manyashanje na zinga imachana na zindi nana nina tikwenda zirebe iyo nyenderebe iwe kuba kora budget share wenea no difuna
You see, government priorities zayo ni zihe? Security, actually that is the most important. Ebindi nubwongero ncho hano gambo twonkashi 16% ne kuzoku 5% ne kuzo. Yo so long as NRM yareba ngo center ya state comme security. Ebi area sort gusa kuzo mu rwara kashanga mbazi ebyo mza kwisha bwa nyuma. Uruguto rwa karuga urutindo rwa karugangama itoka mahitoka karugangama tutine maramu tutine urutindo tutine turiyaho hati nyuko wano shomera ngo budget iri mu 87 trillions 84 trillion ni manta kucenga nyona shanga ishomero ryanje hati tuturiya nyesigo muri emwe hino inakachitwa ka fees nango bundogo wadombo bundu nasa kwatakira nyino bukitu bushatu bwa school fees government karemwa harmonize ikintu cyaci cha school fees kwemerero kajoti omwana wa primary de katarenze ya mitwaro 50 arho UPE imabazira bo kwenda kushashura 5 mushashura kunkaruna numuziro kwenda kushomeseza ishomerite rya UPE ngambira ishomerero muri UPE ngambira sente zbakohereza nywe ryanje katoma primary school municipal school ni shomeri ya government tishori ya government tari mu UPE no message bakashashura imtoro 42 ni shomero rya church but it's a government school aided yes government ne bayamba UPE government ne bayamba hokati konka percent mpango ne bya church program eri kubaneza ishomero yes konka twaza ishomero aga yes I know no tumanya jingu municipal junior namashomero ga government tokuchumanya they under charge but aided shomero gama kanisa but aided by gakuyambwa ho government now tugari mu UPE idoko rebe senze bakishishura ago nakuherezaho now echa kabiri omuntu waburijo wenanda budget eri kumfavoring waemero kanyangu 16% wajeta 16% ngweri mu development mayisangu ejo 16% ni yarabona horuguto ni yarabona hamizi ezo ziriyo mu kushashura amabanje ziriyo mu kushashura ngeri ngambe ya development niyo arabona hamizi niyo arabona wishomero niyo araboneho irwa amumbazi niyo araboneho umudokta niyo development I mean hati niyo nitegateka abanyarwanda anda hamwe tinko basasubwa ekichona nchirgo mu leadership yes nchirgo iwaje ngo batera jakaruru nchirgo mu leadership it's garbage in it's garbage out abo mwatire yo gukora budget bakazayo bata icyo cyane kibuzo yo MP wasindi kire yo kansaro yohereza ahagombora aha district akazayata kuwabe norge shingira kumirweye ukanoje ngo norge zoha in fact trillion ashatu ni shatu ezo nezibanje nacho nanyira kuja kuchikaho then 1 trillion emwena na billion 16 ezo nezemshara hati nyoshanye ngo Uganda ise wabone nkembaga ninga wene family yawe ukashanga no rya sente kukira ezo rukora no wene kizubu government ya Uganda ntishoboza sente ninga expenditure yitu nekera sente zikutasi haza abo bacheza bazimu ngo donations ngo loans besgebyo nyoka ninjira gutantira grouping yanga yitu Elias nani ndebe ngo yesume giti kujubasa ningo yesume inkobereye ngo nimbase mutwari 10 eyinkubasa kugira ngo nsigazeho ezirantambu za kapichi ezirandise ngashashore washanga ninkwata iPhone ekatwara sente zinkuza kugira ngo ninza koraguzaho ninza kutamburiraho ninza kushomesa abana banje zo neza kazitwara rene kije nkesiga ngo ninza kuzoba Vincent nyeyeroni akweka funa ampeka funa really no yombeka we need to ebintu tuli kuteka tiko ijo ninjangu ni challenge y'abanya Uganda etari government abo kuba at Vincent haro nanka honore babaho tino muntu ora kujeme kujangu bundu zenko mugamboringa leadership ngana kigamiro najya ngo we have leadership crisis omuntu wano yekunda Elias Rutugisa wano yekunda tokuzwara nkiteme twara 5 ukena ngo musho ino mtwari 10 ukena ngo 20 zo kuziyar Vincent izira topinga gure nkiteme twara 25 ngo rebe kaje umvanta no jware choine
jwara rebe koko yarebwe konkuri or comfortable nati hati ndigiye kureba was it minister wa finance azengu population ya Uganda twaza kushashira joroni buri muntu rakwana buruna na mwana wanje ine myaka umwaka gumu naza mbambaje miliyoni 2 mtwaro kacenana ninga almost 3 million now imagine hatari yanga ndwantuza igikore sinza kugiteka washanga ngo hati no mwana wine owawe umucyaro wawe uziri nibambanje hase sintabaza korera ryane kandi reba nyana banjabo burikuza I think bijo bahindura imibiragiro wano mangor MP tozagarika parliament haro bills zotasheko haro sessions zotasheko no return voice yawo wo tozagarika parliament ndero MP burukustamo it's a supplementary budget ermuneroni nibashabaroni because they don't feel it tubakumanye jeroni ande tikumanya bwaci tubyaroni tine no mangu hine nagamba baje gorugamba hine sentence twayigurize nkihanga konka ezo sente tukazimplementing gisaga nturyaroni tutakamanyiri tukuza kuziteka oshangaroni kafuna eriene ekora magoba tutakatandikire koza saki sente and it is a shaming kushanga mwiti nabebembezi abo kubasa kugira ngo yaza kurya kafuna inwe yakurya roni mu banke yiyagiryamu atakamenye cyo kuza kugikoza oyo no shashora magoba kukata kabode returns hatecho ndiki honorable turebere rones mumu ihangarone ezirire wakureba nkeze ngute zo mataboneza usimid abo kuri sente nyinje % ne sente za roni wakureba sente zo mbecero ubutare nangwa na n'izindi zikozire binde bintu simwe sente nyinje nezikwijije muyiba what percentage bakajya ngo hati umurembo rwambarana muri hatu wanura bamahacer % mpango norango urukundo yo umurimba wanungambira mbarakaruganga makuru gakatate kuzakaruganga manu kujya interview mu cyuti kucinga mana nyengisha choro mu cyishishiro mu na mutaza program somewhere ninchiriza naho kaciye nawe hashinze challenges because nkihanga twine actually two big sectors ezikuyamba abanya Uganda twine deaza ezitweta commercial banks ezabashubuzi abanyunywana bitu babona ari bright ha kugenda keguze sente akaton business akakora kihamigoba akazigarra then twine ziria esente zikuzo muri Uganda Development Bank eza manufacturers ababo kubana bine bitongore bihango azama yuguze sente wize purpose yo kugira ngo atonde cyo factory giherezo mu Uganda umurumo umwana ugo yanashashurwa umurumo amushara gwa bena hereza ko government umushoro factory gibene hereza ko government umushoro factory gibene supporting income y'abantu umusoso yatera kubera hatushanga umwe sente zitweguza members wa parliament na ministry ya finance etaranzia isemerere kubaniza mu sector habanya Uganda because you to me ninde sente zihangeze sime kubana yuguza munonga zikubana zo Uganda Development Bank kuyimusya manufacturing system kurangwa abantu abo kwasa kubana biguze sente zo batandika ku factories then there's a commercial banks these centenaries these stanbic zo zine zazo obwirunje zigira kuzeguza mu central bank atoshanga echo cyaba kitikonka wano ija aha level ya development ihangere kusinga y'ubwiga ta America bari banza bakujubanza around they have capacity around 20 trillion they have capacity GDP ya America it is 31 trillion konkane banza around 20 trillion so one ogambe chibanza actually the main point would be okutwa kubasa kamanaginga esente zitwiya he one kurwana sobushomanguzi niyungu yakubera key point obushomanguzi tweza kubwihaho ezo 20 trillion ezikuhibwa can't it be added a trillion makumi ya shatweze tuzashashuri banza kungana echo bushomanguzi nawe sinchi 0 point fine konkani yakubera kuwa point onko kuza se okora kuzamukahumuro na nyina kanzu katikana nyina ku yes hati ekiziba kiti no muyange kindi ateri yanganye ndakubuza munyononge Vincent ntishubura ki ngambire kindi sitwiya musente income yitene Uganda best hari abintu bibiri nawo nkabishatwe cyukuri intasi turya best agriculture
percentage bingana ki turiya best star you'll find out turiya best star tourism kandi turiya best star import and export promotions na substitution so niyo ntasi ihanga best kare eyero heri kwihamu ebindi bintu ebyo kugitungura hati cyo kibuzo cy'abantu nicyo kubuza nyukaine cyo tuwakigaruka mu byingo kunani nyine Uganda ekizibe kitwine mushuburo guriya guri stable tuguru ijo twanje discussing kwarte yebinta turi kubutwara Kenya bariko tubinyisabwa ago mutindo nango gwikiyaye gwagamba n'ikintu kimwe mwayiwe mushubura n'abana Dubai na zakata nazihaba naguza kuri ubwa house garu naki kasi twogo ngo mushubura washangeri hanga abanyakenya mbazayo washangeri hanga stable income hitwine niyo kwataratu gusa bakongeza amashita bakongeza umwonyo bakongeza fizi nkirebera afro budget bariyo bashomere bagiye ngo bakongera arata bakongera ushingi 2 now rita hati eriyo mu rushingi kanana umutwaro gumune nkumibiri budget yari yatekizire tine kukimanyecho tukatandikire hati kugura atandika bengera ushingi 2 hati rita yari kanana ne kuzarizinga yo government because zirengu tufongera ushingi 2 arita konkata amasta gatemba eriya budget takakozere ki Mushko barateka ati no kushanga nk'ibyaraga Vincent no kushanga rita yaza amugumane trick njoje bayisanga Vincent byanagamba na nishe iri kugira ngo nonoza nashikire Vincent na president bazengu bishi nonoza atakumanya ngo abantu kuza kuba bintu kutambura Eliaso ine kutambura tuija gukora arogo mu ntorgo mu cyaro naza kuba ino murira kwenda kujo mu irwaro naza kwa natwara umwana we yayishomero tukije ngo abantu matambura mutibine cyo no omutaka atambura rero egi percentage yo gamba ngumanya ngo noza kureba bright banoza kureba wa it's a small percentage and let me tell you no man kumo benjira abantu mu town ne sente za buru mu town imumbe no yes bagisuspendije kon kabagizire ngo abe babinjira batagaruka kuya district zibe zitakabinjira uko tubakizayo abantu mubinjira mu town hatkuza kubona sente mu town noteka kwetorura abantu baburijori yasorto gusa nibo bini economy yihanga nibo barugura ecyo kunywa nibo bagura ecyo kurya nibo barutambura imitima kutambura igidede atogunoze na tamburugo yarga hariya yijana tambura yaka tiyate bona boda nicana muburuza tukunga mushawo togiro kwandeba muntu nyeza kapchika za bora tuwanuze turya hamwe so ikintu cha masta tureka kukinalo winga ukasha kandi let me tell you tukabiri hapana utapete ya mahero ecyamuhero abanyayuganda budget imbaza kugishoza konkanya uko kureba kwanje budget twasereho na nagamenti mu rugo kubanza tugwa kabiri tugwa kashatu barushuma budget batwire bashuma budget PDM term kurang PDM hatumwe bayida ukakankubuze PDM abakunde ba TV President 7 ageze yakwata miliyoni igana yazereza buri MP abe nakwata miliyoni igana aziteka nkai PDM zaburi buri muntu konkezo mwine kuzigarura koka MP obahirigana ezereza ko yihaho mucucu neza ko yihaho akatutu neza ko munyono wanje kugira ngo akasatka ayongere akagorere katerereje abantu barabahira customer tubaba so echicha PDM imanya Uganda abastungiri nimuza kuzigarura abantu bareshe kuciramira wahashonga y'umusijo inisi NRM kakokasi itobutosha nk'ekibino of course ngaruring party kandi nkamas party ine abantu bingi buri mwaka tugira mu kokasi kokasi no kuringuruza ebintu biryo mu kishenge cya NRM nangu nayitwahika nayituryentuza because niyo ko driving nabyo ariyo no gamba NRM niguza ko driving ejo budget for extra 1 year now buri kokasi ke kubaho nk'ekibina buri member wa parliament ariko ariyo mu kokasi omo ba miliyoni 20 nuko kituraho twoka kubagire cyangwa because of course they subscribe zachi bakorachi sente ni njamwe na cha NRM members wa parliament bacho
buri kutunga umushahara ekibina kibasaro ka percent ne sente ziba kutunga ezo nezabo babe million is it 1 million babe sente nyingi ino shanga mu 1 year almost MP kweza miliyoni ganezo gwargambo mu kibina so ni kibana cyumanyisa ngo sente ziba kutunga ezo nezabo kandi n'ekibina kindi of course nazo ndishashura konkati nkainere kugira ngo ina abantu bingi almost ushanga iryo mba MPs bugire mwene baba tungigana then itigana PDM tuzigarire na MPs bingi bo kwasa contributing sente igana za PDM tuzigarire that's another story cyakabiri president no kugira ngo akacigamba hamuzindaro abantu babutosha bacumanye konkano ko kitwiro mu parliament kungana kwa program argecho nabwo miliyoni igane ziba bahire neze myaka 5 because twine kokasizi ntubare myaka 5 araza burkokasi umwaka mu mwaka miliyoni abiraga gabigariga kokaseji ya chankwanze bir kokasi zoebere chankwanze nga retreat aha umwaka ukwiza naza kuba kokasi nahomba bahabiri nko kucitura igana n'umuzuhere so mwana aba anti opposition members imumureke kuri nguruze bitari byanyu so sentezo nuva kubambaza baha umufezi abo ko babame baba parliament buryo makijana miliyoni 20 kongateri yaskanku konkana sente z'ekibina turiga mu budget kugira ngo embazi eyangira mu Rwanda tugende kugira ngo ngutu abantu baburijo manyeke iwe Eliase ekinte government hone hetura isheko ne manya omuntu oriya owahansi na yendaki turiyo tureba bashomesa bayembataga turiyo tureba aba doctor bayembataga turiyo tureba babongire ati ebintu nibyo kunyiza abantu tiko basa kuba ninza hirwa reka shango mbaze gutaruhu mukahura ngo MP bamereza miliyoni banigana wana 20 okategatika ngo ningomanye n'umutima murundi ndemerwa school fees y'abana abana basamero muka kaza kura ngo MP bamereza site ebite bintu binyizya ngaza kura debi yanagamo corruption ngaza kura nkahura president Ojoti ababu kuba bakwasenga bari nguzi bija basha bokusasirwa mwene kabasasira kani imagine hashaze bariri zirinkai tukubasa kuburiyo mwebembezi wihanga abantu bari bambacira ngo nankaturihize no bucecezi otumwe na izire otunagamba nawe otiyagira ngo nakorekera kucecera really mwene muiti hanga gitu wewe bari munonga hona lebo Christopher abaho kandi nowe kibene cha ANT mu studios tuinemona na Vincent Ntebekine ukorgomo communications office ni work heading Western region NRM secretariat tuza kwegitwaho honorable Bright Muhumuza kuturarge kace omukahumuro muceka kiti cha kabiri ntureba ahambariye rayihanga ya trillion 89 eherze kwinguzubwa ishenzero konkana wensterana tocho omukweyongera kwemihendo y'amajita twibuza budget fine yabire mpango konka turebere imihendo y'amajita hati kandi yayiyongera cumwe budget ejine ija kuyamba ahamiturreho yo munya Uganda ninga reka tuzeho kaco mukahumuro kuturagaruke Bright naje kutwegitaho twenjere kutera tocho mu nshongezo Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye arejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakorengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne cha sirinji miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka
eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abarisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Sunday simbura umukashaha mwenda yicu kurura abantu umugongo batere Efrembe Masum induru tugende atwimuka uza kukayishomero shaha zemu ugendo kubutambuye shankina rero twashomano P5 P6 omwabazi umusimbura ishomero shazinga hi umwabazi yo ayibahereza atusimbura mushiko wanyu nyecuro kandi nyecuro makankwiziri tunakierwa gataho nazo muza P6 mama yanje arati ohame watandika kuba umushija atishoka basiga bari yokwe hate chora akuri kora gume waza kugenda akaru umushana babita babahayo bahiwa kushubura imbaho bazigoro wito mukorizo mbazitwarokwe atuye kururu baba kwisi Otaferwa Nitukorera kimwe Nitunguka mu rujuguru bageta bata Nubageta Tunguka bageta mu rujuguru Tunguka mu rujungu Yes yabo Nubageta Yes Katkorera mali Nubageta katkorera mali Increasing money Yeah Ore what Perfect stage Yes yabo Yamani Omwe shokoze kumatira noha David Rutaro kaha kaha toma kapera toma kapera Wancha wanange nefuna Wasamera lidine nyinga Nafuna amanyomu Sana milika pasare Kisipaka nikacho Ombiri kwije juba Neka yanje byaro kuma Ugo mwana ndemeri dore kumutwara konkori noza kushenya makaga bantu Nimor hostan oshabire kanga omushinja tarampenzo narubaje aha nugo muhame referendum murete abishemwe mutarwana Mazara wanje murungi No we no please Ukuzina namushawe bakoresha bakuzina Tatazara umukunda Orwa kabiri Orioko twire no yebuza uko abantu bari kubasakanyise mondi hamwe no kugizaza kushobire ninga shino yebuza omuntu nabyara ate mondi okashange mondemwe yajihaho almost chweka chebafu orwa kabiroro ntuza kuba twine omwami byaro gaba Charles kurga omurkabare ari kutushoborera aha kutwa kubasa kukanyisa no kuzaze mondi hati erindiri nindi butara nambwe ne olenkerire kahutara ati namara kuri hutaza aganago ne garuga bijo bajo mweno gajya ngo tishwe twakugumayo nigabagatunga chance mweno waza kuzikwara kuzibyara nkeje waje byara na hati yaza kushohora iri ku rugo musere ku watuko mu makono no shanga zona ya maisho gakanyire amenje agamenshi gona nkoko wagireba erinerisho namakatuga amisho mukaga mweno bulirisho ryakwa katugambe nke mundi mukaga no shange jimundi yonka yakwe mundi 36 mwino kwa koriyo kwenda kwega okuhinga mondi no kuzaza no kuzakanyisa rebeka ng program eji tia kufera rwa kabiroru shahina isechero Banya Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Otarugo mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata. Hello. Yes, hello. Wasibo tasabo. Sibirede sabo. Osibireje. Ego. Amazina gawe ni bakwetoha.
amazina n'abanyita Kapa Steven nomanya wakuterera ego no arebye Westini waboria TV nozana kazano chabukana sente uzima na kazano bakike gukora ugamba nazana ayushuwa wena shuwa wakazana shaheji wenda kungambira aha bazo ngambire kamesaji wakareba banzo checking ho nomanya ku checkinga check checking kiza nikajirango enchi Nehinda kadara kuruka yukumbuka humuro kusima ona ho kuturebera tubakora abantu abarumumba followinga omu myanya tarye mwenemwe turumunsi tera touch mpango munonga ahambarira abakutureba bamunachererwa kumurishaje wachererwa bright yatwegitawo obishaya inebya emotoka y'amashitani yoga ko ni bapfuye mu live ahashero ngakigure sentensi ahashera amavuta ngakigure sentensi yabanzo bright isingiro nabanza nazi isingiro kujya amavuta akwashere zindi zona gawe so nazi isingiro kujya amavuta kugana kabusha doza kuchigamba yabanzo bright yo kubona tushita otoramura byarabye mu weekend nayo ni mukoro minzi akonkaturu umuntu ntera touch mpango munonga a trillion 89 imbarira yihangiye umwaka gw'byesente uguru kwije 2026 kandi tuganira na nahanshonga yo kwiyongera kw'imihindo y'amajita fine ihanga budget yayiyonzire kuza aha trillion 89 konka kanosha ngo imihindo y'amajita hati eyongerire 10 imbarira rejo teka tandikire gukora konka nitwebuza nitwe kuzaguma biti imbarira rejo neja kuyamba amiturre y'abantu ninga hate miturre y'abantu bibemba jangu fine akasente kayiyonjira ubundi ekahindukaho hato bundo jorebe kandi yayiyonjera kimwe kuguma mu twaratunge miliyoni imwe ya PDM oshange byabira jibarire kukoramo sente zahwera umu transport nangwa na nukushashura utundo tushoro Honorable Bright yatwigitaho nuwe kibine cha NUP akandi apanelist mtaye witu twatumwina haborwa mukaga eshahiz shaina paka shaha mukaga reka tumwakire aza Bright tuguruze mutandike ni ndacika nindaze muzi tamboro inedacika 5 ninza konja medacike mu yo kucererwa kare wewe munonga uwo kitendesa arutugusa abari kutureba nkaburijo nganyita Bright Muhumuza kandi nindeberere imirimo ya NOP umuri Angole Subregion wiki gitemberere businje nangwana wiki okwezo kona okwa umutara mufumbiro akafa ugutwa muzika twaze kamemba parliament witu nachimuri wa karangara nyuma yorwakana nibwo nabendwe mukoti ngayindura nyine koti yanje ibantira haba government esandeje wire nibwo turebere umuhoroza wa government na emero mukoti nagira ngo umujuruzi we umushango ogukusiba abana bita bakweta bafutsoro ryazi ngo umujuruzi we n'inyanzi ubirebire na dawe buza ati nyanzi Fred ni mukama wanje ati nyanzi Fred mukama wanje kandi nguniwe umujurizi wo kwereka kwera namazima ngutwa kure shobi kandi icyo kigambirwe roya ho ituca hata najiro bwoba norandi we nifandika katabo okutoza n'ababwibire
umuteza program joining akarena ari umuteza program umuteza program wiki gitenurire uje kudakushobora Zaka bamwita Zaka hari Razak umukozi wa TV West aferiwe sister we namwe narugaha nyunguza tuzike cyunce nibaze ko mutawo no muhiye nabandi banywana banje baferiwe ngano high school umwana ayi nashomire nyowe umwana bamazire bigezo baza aho baguma ngo bamwe bashomese kugira ngo aba P7 aba senior 1 na senior 5 bakija bacereri umwana atikaze koze bijoro byanye nanye kasatwarize bigezo ariko ibintu baza kogeza hariyo za tapa ishomero ngo mwana kugira ngo abana ibintu bya dance yaho umwana yaza kogeza Adamu yaguma tumuzikire bimwe bose mbwenu amahuri timbwine amahurire marundi nyowe umusandezi zona no mukwezi uko koko rutukino mu isobamwe bakiroho ntusimira mukamo budget iwano gamba budget nenteka ya government okweri kuza kushoroza mishoro no kweri kuza kudishoboza mwenu nyona ni impora abagenzi banje kandi bakutureba mutakaje unakererwa rero nakererwa shayona ni jakare konka TV ne bene program ya kahumba tokata hamba takaje mu kahumba buri mutakaje ngo mboni kwisha so ekiganiro cyawo bashije nagumanci uri kizi bana bagamba borrowing okwehora sente na sente nyingi tukoshashura mu mabanje nyowe tindiko kanisa ngo government shime kwehora konga kwehora ki hona government neza kwehora ngo tugure tractor zo kuhinga ni nyanga government neza kwehora ngo tugurira ambulance buri health center ya government egera ambulance rero ni nyanga government neza kwehora ngu abana bitwa bishiki abana bamunako bamuntu wahanse batungeza padi za busa ishomero rero nyone no shanga ni nchakanisa ngo opposition government neza kwehora ngwe tombe chile choma cha manyua chiba kweta fatara because tokubaza gukora agriculture mechanization commercialization of agriculture otine choma cha manyua tukubaza guma amasha kandi ubwo tutangira uburwire ngo burwire tutakabwiha kiruhura tukabutwara isinjo tonga wa leta amasha ukagiya kiruhura ukagatwara rubare ukagatwara rukungiri nyacenyi watwara yo burwire because mu masha ntarimo burwire mwene tukabe twine choma cyo gukora manyuwa buri every district hato mu budget to mu kujya ngo buri district yone azakutunga choma cha manyuwa factory factory ya manyuwa ejo nehereza abantu batajyansiye 2020 tu neyongere nayo ne hemushop abahinje bitu ni batungaho manyuwa rero bahinga kuba kuheza bije bashashura sente bahereze no kusharura because wota sharuire ko wota shashuye ko kuza kuhinga next time tina ukuhendisho therefore nyoko jya hundi womba ku planning iri hanga tukabire tfatire mu budget to tukabire tuyihore sente yaba tuyihore za pasete rwingana kinywa kingufa as long as zawani zakuta omutindo omya agriculture no buhinje because twena tumanya ngo the backbone of our country is agriculture konga wareba ntukiha obushaza Canada kuna kugambire ubutungu ni buruga Kenya niki sasa ebitakuri na jongo biruga Kenya bitakuri mazima umuntu abera cyo kushubura cyo atamapera ndopera atugiye Zambia ona cyo pera inga Zambia so mbona noreba ngo ministry yitu ya agriculture ntakubiye erimu rwamirama erimu Franka erimu nondusho muntu wa minister wa crop harvest band nyoti mumanya tigo nyuno mumanya ndo minister amana bashatu turantumanya kwa na konka rundijo o crop team netegereza mazimani itekateka muti tiba yambere government eje ako wari mu myaka 80 ntu exporting omwani kujwire busha onejuma zo mwani nituziho musiri tuzisire ngukuziri ngana kubarire kibaro ngo kiremwe yo mwani nerugamo ebikopo 15 bya chai coffee cups waza Google you can ask how many coffee cups you can get in 1 kilogram of coffee
they will tell you 100 to 150 coffee cups. Checking, you Google checking. So at checking also. No reva, ogo muntu wangu rokire mwe mwana yasirinje mitware ibiri. Wena aza kuyamu miliyoni. Hata turaninchirwane sa nyoto rwa kunchiruza. Nyoti kuba ryo muihanga. Ngiya akaje ka planinga. Lero ngo muntu angoro kire mwe mwana yemitware ibiri aje miliyoni. So but if the government is borrowing to add value to our coffee, value addition. If the government is borrowing to add value to our banana, ibitoche byitu kubyongera ho mutino ngabanta abantu bita bakora za wine bakabahereza tax holidays bakabahereza ebyoma byo gukora wine byo kamura byabusha ejo borrowing ni bari njikireza. Therefore the question remains, you are borrowing for what? Industrialization is a strategy eri kubaza kuyamba ihanga ryitu okurwo mboro coupled with agriculture. Just those two strategies. Because first of all, agriculture is commercialized and mechanized. In a value added, but Jonjir Humutino. Neretera very many small cottage industries. Abakora za waini, abakora shande, abambwenu, abakugusha, abakusa bichori, abakusa muhogo, turahamwe, abakora za kumbusha n'ibindi. Ababona baretera bwa factor bwakanya tax base yitu ya hapa mpango. Number 2, abana bitu babone mirimo. Tukwaza kuturo mwihanga y'abantu batine mirimo bakora. Turukubaza kuturo mwihangere ngakwikiriza. Number 3, twayongeraho industry. Industry is different from a factory. Abantu bakimanye industry ko muri mbara tune mu industry yone. Kuko turi mu factories bwinji. Industry budget percent mpango na ejiro ko mu industrialization. Mu industrialization. Ala tingine shonga industrialization ejo nibaza sente basitiro mu Bank of Uganda na UDB ngo abantu bakwenda kuzo mu industrialization bazehore. Kongo umuntu naza kuzayo ohurire ngo bakozera ka factory kamati. That is not industrialization. What is nchetenga guidance aho. Hati ntwetaga nk'abantu bitu bakabari bineki ekingwa ekitimba ekibakweta iron ore mu runyankore basheta obutare. Tinshime ko yebarore nera bambarara eyegwire amabare muneza gasera mukono. Abantu bakabari abatungire cyaso ruhanga boherezo butare bashemerire kuto factory z'amabati bakato factory z'imitahimbwa bakato factory z'imisimari factory eje ryo mprano kujombe gogo no nitegereza kashi tini because intungo muri yotini kabare haze ya iron ore yemitahimbwa n'amabati n'ibindi n'imisimari konkani babyiye hano nibashisho ruguto. First of all nibashimanga kamabare rigaremera za tferes kwegura amabarago no yegura no koruguto munyaka mushanjuru waho habwe biturera. Why don't we attract people abarkwenda ku investing in that sector bakateka factories kabari abantu bitu bakabari bakatunga embramo dero namabati gakorwa kabari n'imitembe gakorwa kabari. So in other words twawa takubata ku investinga omu industrialization amakoro norengo Uganda nkino tambwe ruhango omuteza program nani ndeba be y'amajuta hati yako muri kanana umutwaro waboga bwine because no bakwene mitware ibiri no ka petrol ngo tugine nibagera bati mukakisoro bazingu gawayo nibagera bati hati bagera bati na wabwene mitware 5 tubagine wanje shano gishenye tubagine gashiko ko gishenye. So hadi amahura ginatunga nigagera gati ngo bakama ba petrol station zibayine bamajuta ko ngana bo banga gaguza ngo banze gatembe mununga hata kacikako kacho haba haraho kaciko kachondozi nyomwazo nyonyura amajuta petrol station na gadero mukazi nanyo furutanka na tero mukazi nterete motoka ndinjo nayo tujisusi tuzize zone motoka omuntu kumari aho umuntu areta rori erimu drum nkamakumyana akwate mitwari kumagiherezo umwana wa pampu autoshop kuguza aho umuntu wena yo bajibinga hata yo mukazi yigire kujira bashangira cyaro cyaragire ngutaro kuguza ngugawayo twata. So kabira kazana habo kuma inspection ekabura government yongizo siringi bibiri ore yongizo rushano
wa bodengera 12 wa bodaboda yongera 12 wa taxi yongera kakaga so system ni kweli twine inspectors bari kumara bo kubaza ku supervisinga ibintu byo kutambura because consumer protection ni kintu kikuru omuntu undabe byo mu Uganda mundekire ngo banyibe mukande ko education ni kinsasa ma China nyamwaze ehimbize kiragira bagire ngo kibari kwikiriza omuntu wena okukora kindagate ninga nasaninga primary school akashashije sente kuri abantu ndakora primary school gikore at the child organization abantu bashomere gusha indi gihugu byo kufandinge ushomesa abantu ba China tosheme kuba no iba no tungo bwiga kurwo mukana katongo nikenda kushoma iwe bwa kino target yawe no ngo tungo bwiga kugira ngo akana katongo nikenda kushoma nikenda kumanya timu yangu nyo akana katongo ko myaka gumwe cweka nikenda kumanya for you are looking at it as an opportunity to steal from the public no ha million nemwe no bashashira million nemwe million 2 million 3 manasari hatogwa ryaho no movement atarakubaza kurete cyandika gacaje akaragira president Museveni na Janet bakemereza amashomeraho manye cyo ni cyo kitwata ni ngambira twena ni kitwata government kereta kwasa controlling school fees government kwasa controlling amajuta hati ngenyama ejize yatemba ya rugamu tora kumene 12 umekana ya zamu tora kumene kanana ninyebuza obunyasi butembere abakana bareba buri joro bajya ngoro materials debe hati gate wana kuvuza amajuta no urango rutaro rwa Iran orango rutaro rwa Ukraine nanaka UAU mbero za Dubai nebindi no urango there is hata warobuze abwa international wars na conflicts ni one of the factors ezikuletera amajuta prices z'amajuta zaba treated bit zatemba kwa ngabe ibitagajiraho Kenya ebintu tukiza kuguza higura amajuta abache mucendegereza abakutureba ngo Kenya ayituru kuha amajuta because to amajuta gitu tugiya Eldoret netawuni nkuru umutawuni zimwe ziri Kenya kongayo Kenya neguza amajuta higuru okutukira bayizamo Kemirundeje bo amajuta bakakireba nka source of income yihanga nibateka kutaxinga iwe waba nonda kutambura harugudo orwembekirwe sente umuteka kushashura uri ko rutorwe rubonire bakabata ho muri Nairobi okarengo utokuzigerekira higuru ukaraza atamire ziriyo ukaroba ugudo byo mu cyaro bwene koransi noruga busia otaho muri Nairobi utakarebere mara muyona hiri no wakuri mu cyaro atari echo bona bine emitwaro president echo na wachigambiro bine kilometers emitwaro 2 yenguda ziko ziri koransi hada ni cyabare no bakora kilometers kakaga 6000 kilometers 6000 kilometers kakaga nizingana n'ingudo zona izo muri East Africa ezo muri Uganda Rwanda Sudani na Congo ubigisire engude zibare no bakora zonga nizigere zitwine niziruntu kora hotwena amahanga gogona therefore amajuta gabani gatemba konga mukungira ngo sente zimukuyo yone muzakuzi kuziteko mu bintu bikugasha umunya Uganda aho ubuzi bukabe butaruho ekibi no kuranga magora kija ya president ngo nakore imibazi etishaha magora bamusibire India ryo mucome India magora konga bamwongire budget yeje yo gambire bamwongire 1.7 trillion ari mu cyumba bakaba muhire 627 billion taro n'umusingi taro nakora hadi magora ari mucome India konka we through ba mafias bamwongire umushoro gwanje niwe budget umba mutere mu 1.something trillion konka waza umubarak sokora wa police ko bakurara isenzo ko bekera police zira ko bugumese z'aba police ware babana ba police batakushoma bakorwa mu mashomero umupolisi uko yarakukumira kwa ngo mwana butakushoma ware bo mwana wo mushomesa ngo shono mushomesa ko ki utoka shoma
abo kuba umushomezi wa primary we mijara atano hona akasho beso muntu abana bana university akabashomeza takubasa waraba ndo kuba kufa omarwaro ukaikari ukabura ngo twine ward emwe y'abacara ekaturema kombeka government ne ngo tibine sente omukazi ko kubara kuzara mu rufaro urifaro ejuga ngo ejo ni rufaro niyo ni ngamba nashobora hero omunakika atakomere ne kujwa ari kujwa ashohora bamuteka umutenta hero twarugaha nyina mutwaro gumwere ko gwa tadongo murebe abakaza bakubara kuzara batpa niba bashohoza babateka umutenti ko zinuri yo nanda kuzara habako hino zo kuzara kitanda n'ibitanda bino abakazi ni hati twine sente eshonga negira ngo twine sente kongezo kwamagora zo nizireke niziboneka neza kwa MP president agire cyangwa yaba miliyoni igana ezo ni 40 billion wode je yahate kurengana miliyoni 200 kombe ke choro no koza tirime bitanda atiristo muntu yaruga kuriya azaka farasi ke kongazo mucishu konga kurang ejura yagwa ne batera hero bamara kuzararaho tetanus hato kanjiro budget ya rugari trillion 72 trillion ya zari 80 ekibatamu ekiguza kwata muntu wa burijo ni kiha turamu mwene mutesa program izo mutakatura ngo opposition ebindi kugamba uwodete ndiyo ni ngamba ngo bombe ko mu rufaro tikuja ngo izo opposition nizo tukurara mutoka waza bona bamu abantu bajire na t-shirt za 7 nati waza abamara kuzara bajire t-shirt za 7 baro abakuja ngo 7 abere kubariho nabe bakiba baro nabe bakiba baro taro wakibe baro boda umubudget boda emwe aba boda n'ababikira kandi uko wika stage yabo utire muno ukika stage wa boda mutire mitwari 10 ngunozo kugamba nabo ngo bakutera karuru aba boda kiba tukoze mu karuru hati babonye buri pichi bajongera imitwari 5 direct tax imitwari 5 baragira government yaragira buri local government authority nkambarara nka KCC n'ahandi nibisinjiro ngo buri mwaka boda buri kwezi babashashe imitwaro muhenda oyire imitwaro 5 ibayongera hapiki umukugura konga adireze mwashashura umuroko government konga ni jango ezo nzetenjesa nizetenjesa manyo umuntu yaba aineta sanche habwa kino muyiho umushoro mwinji itu turo tugiye ngo umuntu yayirese sanche ayigwanire yabona kapiki okabire no musharraho akora ka center rwo mbworo yamara kuva mugigo mutaxinga umuto w'umushoro wanzira because umushoro ni guzibira growth ni guzibira okura umuntu wamuteye imishoro mingi atandije gukora nakinga ingabani kugambira ngo abwa kitine value additional factories nyinjo mutawunomu ningo muri nkore nebitongore requirements abanema ibintu boyire certificate yabo ya environmental impact assessment nitaga miliyoni 50 kuza kuchikora aba UNBS ni bende bihandiko byabo aba revenue ni bende mushoro aba kaso ni bije mushoro ko kutandi koti buri wo naija ana bona buri wo naija ni dabo kabine ina mahayiguru hatu no bari aho hija aba kaso bine mbundu mutwe license wamara kugamba kwiruka kweshereka wagaruka hija abane muri twede papuro wagaruka muhija aba UNBS bona bine mbundu hato shango wakora ka factory ingudo wakora ngo buhekera niba kwiga bakabiri bapandikire baruha ndi investor banyito mu office bantu bepapura nyishubururaho bambaga chayi aho kuba ni ayam ni mpabante mirimo yes nyetetereza nako ni mpabante mirimo ndiyo ni adding value ningura agricultural products kebitoke n'ibindi netangahuzi ni nyenda kutanga kushasura umushoro hati bakasta bene nanye jibanjogerera bagamba nanye bambuza challenges zanje mbajya nyine kizi bushaka capital bambe baroha nza ko mu banka kanye ko nagera mu finga nahandi oyeho kamino za ngabisha tuninga bena oyongera mu business kurakurana konka target yawe ni bija to finish you aba bantu zo mu bwiga mu mafactor agahiguru nibakorekane nibakorese rutongo rya government okukinga factor obuci
waba nukura kayugati nkiwe nabaza kugira ndujo wateresimu atogwa katari kirya takashisha mu mucingi igo teka teka ngoba kucinga nabakanso konga bakucinga ari mugezi wawe egendo ware keke agira umukumbuce nyina ajimazirimo kandi nkankwe nabe tandikire harimo babibini za kumbuce factory zamana bakuterera ba revenue mugere mu kwatogo bakaba twata abakumbuci ababe batandikire konga kajirwane seje nkora twajimaramo aza teri muhunga natu wako ateduka kiteka mutaye arubashwa mutaye wawe nararomba fumu ntikubi nakutege bas kashika nigambira na kana nangu yaza kuyashange duka yawe ehire yataruho hata jo mayindi seti no lamu ne yobunyacharo yobushema hako mugezi wawe yana atandika gukora ukabe no mwendezaje kongo muntu yakora mu mwana wawe wamujoti nyine mwana wanje unaje ntigenda gukora kumbuca namutwara aina abenyenda za kupangisa kandi munywano wanje wa mani ya oyana za kupangisa kaine factory yarwa yamutera ya utapangisa factory ya Bright yamugamba n'ibindi bigambo biri negative about me ala ari munywano wanje kugira ngo kandi munywano wanje nganda cyamana ubugenyi bwe so aligenda kukoreke ngo omuntu kwikare bongejo point ya nyeregira ngo point ya mero na rebele point ya muhero demi kangaruka ya cha budgeting yinde bibyo nyowe abantu barakutureba buri muntu wena hora arebe ngo umushoro B umushoro C umushoro K ngo nukuteganisa abarevenue kubarisha kubakira ugubahereze ningo cinge business hako abarevenue tubagutireho ejo that one the implementers abarevenue bo bijire kushoroza umushoro ngo tubagutireho wagutireho ni MP wawe all taxes are a result of registration emishoro yona neruga umateka agari kubarwa parliament tari umushoro ugutari backed by law korro umushoro umunyengu nekiragiro abakukikora timahe polisi tibakanso niba MP mwenu utakaza kuserwa katare ukagenda ukatonga n'umuhanda ukondo rero umushoro kuteganise murumba MP wawe umubuzo tabwacu umutero umushoro gunuko eco mugisho burungi enyuma tukatine ba MPs barya bebembeze win byanyuma akaba MP wambara to kandi utakana ashobora turakitani kaine hardway akargo mwibembezi ngumurimo bakazora akargo mwibembezi urukumangwe umurimo gwe nubwebembezi niyo business that's bana koko no wafiro ukategaya bana koko umushana hata nani royo mutawo n'umunanka babutagira ukora ngo MP ni MP konkati MP no shangana wine hotel MP no shaka ni petrol station haroko ngozi ndaka ngo musije ni petrol station mushaka hadi na bajite mishoro bajiteho nenda kubarumba hadi speaker wa parliament wenga ni petrol station na nanda mafabi izbako uninga hamwe nizimanya ni rwaro ni shomero so nawe mubiteho ko kandi mwe nibizo kubakwata mubiteho bizo kubakwata nicubugarukera abo kandi baza kubari barako bantu webare mnonga onari Bright inshonge nyinji yazigambaho oyireho hezo kugira ngo politiko konka inshonge ziyagamba n'inshonge twataho twena ko munya Uganda konka tintu yibuza twakora chinkihanga abo ko inshonge nyinji yazishobora yaramutega sa program now Bright yagamba ine bintu byakubona aho nango byo mugasho kana na government of course yisirine ranze yo na program zo kubukora nango nazo yagamba point ya yo kwe importing raw materials finished products zikakorwa kuriya bakatuteka bei yo man ni ikirizana nawe abo kuba waza kureba ha general global market worldwide za Brazil zense zikureto mwane Uganda Ethiopia na handi noshanga katarekensu yona ntuguza omwana gwitu around $1.6 billion $406 billion
konka waza kureba Africa tutungaho only 25 billion zonga habiri na mukaga tutunga habiri n'itanu deno kiza hano mu Uganda because Uganda ne shozo mwana mwinjoga guzomba jungu ushanga tutungaho miliyoni 9 za dola zonga so atoshanga there is a tweta mismatch in economic activities in the world yonje baongera rokache wagire mu Uganda ne yakashatu munsi yona ukuhinga mwana after Ethiopia and Brazil kandi Ethiopia tayine kiti cyone Ethiopia ni umwana Ethiopia ni umwana Germany account kache mwe nusazire kutaha mu subvention kakugamba mwana mwe ntetema Germany is the leading exporter of coffee. Okay. Germany leo kiza yo ku exporting omwana umunsi konga tehine cyona echinge yechere gukora ne tugura henjuma ezigura nahandi hona rero ezo njuma zitwara mu factory eziyamu the 16 coffee products is exporting hata sente zanagambo Germany ne twaro over 50%. 30% twagwa Italy rero itwe abakwinga tubaganaka tukorera kidachonka tukumaho so habaro entebekanisa ya government oba ni NRM oba nogu oba niwe oba nonkunda batakunkunda I don't care as long as waba nurete kitekateko kirundi kitekateko none nchagira cyaba kina kwate na value addition ukongera mutindo ha bintu ebituru kuhinga nangwa kebe kasava kabe bitoche kobo butunguru kebe mundi za kabare kushangana tu importing kuri spice niyo you don't know wazo mu supermarket we import kuri spice ni chips back injiri so ngende chinjasha ba mtoka za program na echo mwana cyagamba government yenare munangora president ayuse na kigambe kintu cha value addition kureka ndukutandikana ngo no bright yataro. You see, knowledge is termed as a wisdom after putting into practice. Obwenje bw'umuntu kuzakuba kuzakuba wisdom is like an opportunity that has been done through obwenje wisdom no kwetegereza. So it's like an opportunity also. So when kuzakuba wisdom obwenje buno kuba buri mu practice azana ikanintandika nta Africa yona cyo cyagamba because tutunga 25 billion twenka Africa. Nturakinga eri bakweta philosophical na strategic kind na ideological concept to build our system. Abako wano rebo mwani ogukushora awencha Africa because Uganda ntwaso tabase chome cha Germany cyikora refineries zo kweza finished products itunkiya ntwaso butashobora kushtura konka yeri Africa ikwatine barukumanya ho ya to go. Aba managers bita tukweta aba presidents the managers of the countries are every Africa bakagenda bakagure cyomecho nitwe tukayikorera finished product hanuya iyo mwana gwitu than ku exporting araza ku importinga guri yo mwana gogwa ibijuma ukashanga sente zitu nizo banche so yahitinga point impango waka government yenare mu Senegal kintu cha value addition tumwana ugonga I think our president Museveni akabaninga kutwara iron ore anga material kujuguza yero mwana ogamba akajibaninga watu echenara mechangwa chia hitinga point nonji endijo chanche ndabaho industrialization through zoning nkoko kureba hatwine oil yarbateyin kuri oil ahiri refinery nebyoma niyo biri tuzidokareta kuteka refinery aho muri mbarra nuko tuzagatwara Kenya oraza Tanzania for more processing konka kuri ya refinery nehe koko bino yano owa na ngeji kabari they can have a choma cha iron ore gas factory kabari mbarito kutur best no mate nebitoche nebindi baza kugera byoma byo kugire sano yamate kunu ya standard kamwenje gere silos standard zebichoro nebindi sasa timwe industrialization ebe best through zoning ebintu byo produced in that area echo nacho nakirebamo omugasho mahango konka kindi kumanya government in planners who can actually plan ahead of us kandi kongera kuteka no mungora dene kine cyagitaho icyakwa kiri cyango yagamba kintu kirwaro of course irwaro twena ntuzayo kandi ntutuyamba obano wako irwaro turi kumanya party turi kuma politics
irwaro rya after service na securing of life. Now oka government in program yo gukora irwaro reri ikariteka ha national referral ikargaha just kuma regional haza ejo plan okwiza kwayo ntureba population irwaro rero kombe kasinki Uganda kenega 14 million people. So kabandi basakwa accommodating abantu bache two nkaba yo kuzara rebitande bina around 14 million people could be managed because operation keta kabiri nyingi. Kwa government of course ine bingi byo gukora. Kwa ngiri waro nari ukora amagara gomuntu. So kwa kubutu ine project yo kugira ngo tukore irwaro reri a national level nutekateka mbara neza kubustingwa irwaro riba za national na ngutu encouraging na garama rwaro raga district gahamani akuba ati health center 4 ye inamani ninga health center 3 ine kwato tikumanisha ngo umuntu yarwara nabaza kubanza rusisiri abe shorted yari maza rusifu abe shorted chayangera chumwe aiza national referral mbara charema ataho bashobaze kumujyango nga basa kuzaheru India na hani nka government any planners government in entekateka yo kwereza bohereza abantu but of course it's a gradual process. It cannot happen just at once. We bari honorable Vincent reka twumureho kace kuturarwo mu kahumuro tuyija kongera kureba ekisemerire kubanchukorwa takarda TV West. Amazina niraka na Apostle Katambarabi uhereza ne kanisa Kiswahili ku Gospel Church Mbarara abarukunde ba TV West nitwara umushogu kubamanyu santi buri Sunday tarika na shaha mwenda kikamwenda 80 nimbani yaha ha TV West itapera Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Program nakadara umurego witaho kuturebera ntukusima kandi we bari mnonga turi omukutera touch ahambariye yihanga tukurebana naha kweyongera kw'imihendo y'amajita akande shonge nyingi twatwaza kwasereho omu breaks ibireza arabaho hati turi umuntu ronda ekisemerire kubanchukorwa tugire ngo budget nubwe kuza kubaho turebe imiturire y'abantu neza kubiryeta going forward tukuzo mu kahumuro honorable Christ twantujo wawe
haza kwiyongera gukorwa muri Vincent Yaya Honorable Vincent Yaya kwasereho konka iwo bundu notekateka ngo kuko yajara ngo ihanga ryine ba planners konka kanusha nkari ibintu mu bitakoro ihanga ryine ba dealers not planners ate kintu ikore sisitura mu muyango mu muganda ya Vincent yerge ya planners ejeneye because Brett yachikonaho ya leta some legends babembiza butatu no Western. What happened? What went wrong? Hat MP na kwereka ngo kuzo mu parliament nateka kwa naronda diru. So nchanaga mangu we don't have planners, we have dealers. Nyonga ntakumangu ihanga mbeje so kundi ihanga. Nyumendo mungo antumba batwara mu class baboye so kundi ihanga. Nyonga indeka tango ebikorwa bya government erkoberho. Nibiretera abantu bakora ki bakunda batezemero habo ko bantu namahanga ganda ati nicyo ni kushobora nyowe kugira ngo ntware cyankwanzi onyege so kundi ihanga wankora ruguto rwanje wankora irwaro ryanjye twitaga kuntwara cyankwanzi kwenda yoki waba nonje to kwibenguzi ni kibi bakakwata bakakusiba imyaka 50 ninga yo niba kusiba nkachimanya n'umwana wanje akachima ngo kwiba esente za government ni kibi twitaka kuntwara cyankwazi kuza kungambira corruption twitagisa hati tkoreki ibyo ukora tubiro isi government abantu mukajetegerize abashije abantu mukabetegerize sorongazi barigo mu ntebe yabo bine security bine sente ebindi tibyine mugasho tubakwenda kumanya no mureba na isimura nagira tareba hagira ati mwe no mureba buzima ngo arije tahine shoga ibindi murumune byanyu ibivugambo bya opposition nyoni tekateka ngo erihanga ntwa twine chance tonga kugikoza nibajyana umwanga kuzuronda bukirya kasheshe bukira muza kujuga nkazo tukabona chance yo kujya gutindura ihangeri turiyo mikoro y'abashijaba tureto bwebembezo burubwe ogu tarakarebere nyonganye nakozayo konka naharebe cyabekira urwampara natinayo akwandika antine senti ukota kubasa nkantine senti because Bright yagambira ngo umwana wa boda kuzaganira nawe uko bano bitage mutwari 10 just okutaho mu kanisa kwanzura ngo twareba tugusa yija nanda ko simba bwa kansara tukubasa mu church tinza aha now imagine kwaboza kuba nganyonka bono chance natamona Honorable Anna Kanzime konke yiwaboza hona ukoreba ngo mbenda sente now washanga kiryo mu ihangari yo kwebembeza sente kugira ngo waza kubona umwebembezo wo kura no tekateka ngo nakoretero guhereza noteka kuba nateka kwaza yakohereza sente turiyo mukabeka hango abuta turiyo mukahumuro naho nasimo Bright ngo Bright numwebembezo umurungi kongo mukamukom tarakarebere hato bwe webembezo umurungi abwiye azomwe naremo aba NRM kubagira mu tubari akatezo history tino NRM rwo muchome taranankeje umwe tari investment tumwe tubabiri ba general bona tumbakomere aba NRM bahenda amateka no mbakoma isi so okuzoma NRM tukwiyaho because ndebera mu NRM hati harimo cyo kugira ngo abamwe bine license yo kuriye nguzi abandi tubagine nkirebere nacyo kiriho mu NRM hina bine license yo kugira ngo ogiyari nguzi it's okay kongo yajiri nata nandutarinka tariko muchome tonywa NRM sebo gehana aka yakoresha biba mu aha mawandarinka anita mongarinka ogwa agashangira umumbuga bagashakiza tunyoti mano gashira ndio ningamba amabati abona barinka yo parliament so I mean kongo bakagashanga mwene wandutu nandutu bakamujya kugagarira yayanga abo cyo mutiro muchome akagarurayo banga bamukomo yagashashwa nesente yakora na project banga bamukomo so abanyarwanda emyaka 5 kwika tubona chance twanga kugikozesa tucheza tugaruka tuzakura nawe uri abantu nabarra mu cyaro ivyasa abantu nabarra ngo MP bari 2020 hati mwenda bakoreke bikabazirye abo kuba mukazi bihamu
so member parliament ashimeko nawe nabona yakasimu nkawe no you see hati kan kuvuza umwe Elias professional uri umunyamahuru kandi kamba here cyo kurebera onke cyabashomesa ninga abashaho omushaho niba mushashoro mushara nakora kurwo ro kubanza kusero kubanza omushomesa nakora kurwo kubanza kusero kubanza koza ine scheme waka ayino kushebera ayine ku revising lamba revising nangati mpure mwabateka one kiragiro mangu mwenda babine degree mpure nacho mwakirita mu babine degree yaza ku mushomesa wa primary ecana cyo nchurira koka tumukubahereza miliyoni igana zo mukoreza ba MP numushashuro mushara numuhereza mashita numuhereza dressing allowance numuhereza drinking allowance numuhereza bedding allowance numuhereza juice allowance I mean hati mwana basako bikora emporia abaje mutako bikora mushomesa wa primary no secondary mukabikora no mushaho mukabikora na kare na C5 kare na mukora tukimanyi ihanga tente jangu tune senti nimuchikiriza sentence twine sentence twine nuzeko mukujarabi muzo mukaye muzo umukona kansi je kwa president 7 nangwana akanshemeza izoberyo nibwo abayina bacankwanza tapura nakushemeza akanshemeza izoberyo akajati ata amahanga gandi abebembeze bari mbatekateko kuzakwezi bematekateko kuzakwezi imwe muri yana muri capata muzina gansi nagahiguru nguni mwita bebembeze ngabura yashemeza ko kamwe nabiyabe nagambira abiyabe nagambira tubara mucenjiri batere ngaro kani imagine wewe wale reba baho ndachika zawe unareba price uko zazi no kwa yakujya ngo natandika kuba natandika ejo nenda chiki nate mu mushaya gitwara nayiniza kugiya yananga ukungena nengera inaje naona kugiya uri kwenda hati mutisa program tureta hativa munonga no kugamba ngwanu turabure abanyuganda kwetebekanisiza embere iri kuza kwisha yes mboyo ntacyo kubanza kubarabura ko kubanza ngwa amajuta petrol station zona zicinjira hati nubakowe n'imitware ibiri to kubona lita ibyo kugira ngo gatembere konka hina igatari nuwe ko bakwemerera bagera bati nubakowe n'imitware 3 tukagako number 2 government yakarujone cyane ko tukoreka ubuzibo buza kubaho ryari muyijuke ngo Uganda is a landlocked country Uganda te ko atamizi kandi amajuta gona igaruka no gutojo ni gareto hamizi hati abakenya bagira challenge na nitwe nitubasa kumara nk'imyaka 3 tine majuta government yo mini ekombe kichwa kweta reserves za Uganda president NRM government yazipangisa yazabashubuzi baje za banda ezanka isakireka yazipangisa abanyabwenge bashubuzi nibatama amajuta gabo ga private nikibaza ngo zakusobwira ushake na ambulance za marwaro zitine majuta nzakusobwira ushake n'abantu bakuru abakutebembera batire kuba arazamirimo n'imodoka za polisi ushake zitine majuta so nabwecho ikintu cyo mutakacye cyo kuzanazana n'ikintu yes gatembe konkaga begaro tibikushane ebyo gaga ryagahiguru konkaga roho aho no problem number 2 chimishe bikutekinga home no misho budget mwezirike bigume ebatire hemisho yabateye mishoro kandi minji hamire omushoro gumwe nanagambere ya boda boda konkaro omushoro ogwo kweta income tax bazira ngo bare ba bank statement yawe omumwaka orabizo miliyoni 10 noza kubona charging noza kubona ushashura cyo kweta 10% income tax ni kibani kimaiza ngo omwaka no government ne kwenda miliyoni 10 okuraba okonka ba as long as balita bank statement bakarago umwaka orabizo miliyoni 100 nibende bakwenda miliyoni 10 baresero mushoro ogundu oguba kweta ogwa mataka na property zitakora business nibagira ngo waza gukora transaction yitaka nibakwesha bakweta withholding tax ya 6 million sorry ya 6%. Nikibaza ngo wagurita kati ya miliyoni igana nibakwenda ho miliyoni mukaga wagurita kati ya miliyoni igana imwe ba broker igana zo government ne kwenda miliyoni mukaga ba MPs bashingwise
hatuye buzo rebe iwe noza kunyotinda siyashure yes konka shi itaka no rihindurota waza itaka waza kugiye mu chape kikuruto mu chindi itaka no kukwata mwe nabwecho mwezirike manyengo bigumire number 2 nyoni ngira ngo ba MPs all is not lost abo kona buto akubajuma mukajya miliyoni igana no buto akubajuma motoka magana za motoka magana shizuru nzija no buto akubajuma nimwe ba MPs twatu nicyo kushikora numushomesa wawe yari busizi tokahindura ishomero no kumisiriza hari zireho na kushomesa nabwecho nimbatuma ngo obu ejemishore ba proposing itakarabiremo mushwe muze mu bitabo mushome ba MPs bintu baturumba maraya baturumbara batura umumbaga no kuzika umasauna tibabona time yo kushome bakubare turumbara kuko kama ngo pass page 1 pass page 2 pass page 3 wambuza ngo kiba passing ari ki nga abo gayi nashimanye ngo tubakushoma aro MPO narebere nabuza ati ifrisi ugo mushoro gurabiro ryari ifrisi akana gwe to mushoro kandi ifrisi timushoro so nabwe eto wakireba tu owestern sa Dr. Besige dukwende natumana kwenda Dr. Besige ni bweneza amazarwa marundi abo kubane manya ngo obirano no kuzeme imyaka inshanju yobugurusi kandi ntukusima abwe mirimo yo kuri rihanga konkani nyenda kubagambira abantu ngo bareserekereje bakweta sovereignty bill sovereignty bill ece kiringo niteka edyo kuma obuhangwa n'ubwana nyine bwa Uganda ngo bakwata no gamba kintu cyona ecyo kushishi hango rukigambira hero ninga urukuye senta hero n'ekome ningo shashore billioni 2 ba MPs bano kusirabyo ni kibaza mwimwe bakanisa amakanisa agaturana gatungo buwezi kuruga hero amakerezia agine project C kaba nkaza universities kama rwaro agatungana gatungo buwezi kuruga hero za universities ezan bwananye ni private na government eziturana zungo buwezi kuruga hero mwene ni mwetekwa kuzowa minister kushabura usakuza kutunga sente yeso no kuzowa minister of interior so itwecekera jiro nkanye ekekera jiro ninki hakanisa ninjira ngo rone tunebera jiro tune financial intelligence authority no kimanya tune money laundering act tugira ngo ebera jiro bikabene bimara kandi ebyo kugira ngo ebera jiro bingi Uganda is not sure tikugira ngo Uganda buzigebera jiro konka enkora yaryo selective implementation of those laws so mugambere member parliament wanyu achinguze achehingurize ejemishoro ba MPs ba emutitiro mugitiro yes konkani mu ry'abashubuzi ba MPs mwe n'amashomero ba MPs mwe za taxi ba MPs mwe n'amahotel hati ba MPs mwe za hardware ba MPs mwe n'amabara ba MPs ni mushobora mataka ba MPs ni mwe hategesha age mutire mushoro konkani mwe nikaza kuba kwata muzo kuraba MPs abinjiri baziraka tikikondere mukama abapero mugisha kandi shabese zibatiro mu UDB Uganda Development Bank no mu Bank of Uganda agriculture na value addition muzitwereze murego kuzaba MPs hagwampuri ikize ngo urukuza kuziyayo namaze atunga ku ebara ko rwo wa minister hata ikintu uriya ngo n'ikintu kigwerere kimwe mureke muhese ntezo kurugira competencies zo muntu yana qualifying mu hese ntezo zikora makorro zikora factories tuzakora business tutungure ihanga ryitu we akarabe karoho tukatambire akarabe kataruho tuni cyo kuchikora we bare honorable Bright honorable Vincent edachiga ya umshaya nimango semanya koko yakora ganisa nimanya nimango rero nazo mbujenyi kashaji baja mwenimba ya manoko wakarujije muzee arakashara go mbujenyi so ayo nikashina ajo mbujenyi ndinga no mbujenyi bwiyi kanya no kwinjira program those are inside affairs za family ya mzee ninga kakubinga ninga toshimba Bright atashame kutina about visiting a minister no wihanga so long as he is a minister taine chibine cyakwegamira ngo abo twakutunga sente so ekiragiro cyaje jango no waku boshora zinga kutunga sente don't get worried of a minister no wihanga ubano wachibina chi you get the money so long as we have the ideas and the brilliance to use it very well obwamini utoza program ekindi
ubwami akaba ari ikiragiro cyo kugira ngo warwara waza kora kuza hero ubanza wa minister akusayiningire cyane ko cyo kwikiriza ngo kwate sente zawe zo yine uzihanitsemo utunge mudora uko utakubaza kwanisa dora utakagira uwa minister abantu binji bakaba barwara kuza kubona minister baba bafi utakagira ngo cyorobi abantu abakubanda kutunga sente ku rugahero ni binji munonga wajya buri muntu wena abantu minister namwe umutoza program ndo kwendera nangwe ubandire dakiga ngo nganye ikintu nkisha tunari mbana twine twita leadership theory leadership theory tugambere proponent wayo wajandikire nuko akano rege television nege abantu binji leadership proprietors abahandikiro utabo leadership abahandikiro utabo ba leadership they are very many eko katso leadership theory jo honorable Vincent protect assumptions are limitations negamba abantu how best people can understand the leadership ichwa kweta leading okwebembera niki aza abantu abanyuganda ngasaba nyafrika okwategereza leading nibachetegereza a perception ya service delivery omu Uganda buri muntu wena ari entitled to get services abo kuba katera karuru o in vision area rokubesingira ha leadership theory who can lead us so now baratera karuru service ondoka sa program bakatera karuru kakumbucha komwonyo lesabu hesha just to gambira abantu you see when we try to inform program kezi manye ndabantu abuganira most especially muhereza abantu amasuku because na Roma terbe chirizo baro konko wahereza abantu okagira uti teenage kubasika kamnyana wango chiyaga myaka 20 teenage kuza kubaho imbozi ni yemwe because ntureba crisis y'amazita teri Uganda yonga nona kunja ngona South Africa mbakute bukwata hansi Zaire bate bukwata hansi burahamwe hona bate bukwata hansi atende projection ya planning yo kugara ikintu echo that's not true so Kenya amajuta gariyo the challenge in Kenya is that amajuta ni gasera wachireba the challenge in Rwanda amajuta gariyo kongane gasera Congo gariyo ni gasera Uganda tugine no ika petrol station bakugira bati nguti bagine wako ine mitware 5 ejo challenge Uganda kuba landlocked country President Museveni ari nagiye ari ngecyo cyo kugira ngo Uganda nitwe twata amizi ebinte bikuruga hero staza kubhera mushoro kurabo mu mahanga gandi bize direct hanwe so mwene cyo kuchikuba cyabiro no kushanga cyo cyo kura master cyo cyakora ki nyana kuta iyo sheni ikinde cyamuhera mutagaza program no mufumushi akwana ureba ekikinta kakachigurura President Museveni takubasa kugira ngo Uganda kwata amizi abwesho nitashi amizi akakwata ebikwata international water bodies Indian Ocean, Atlantic Ocean na Red Sea. Tihina hizo kwata kwatana na Uganda. Kureka no kugira ngo nabaza kwigura umuhando gundi ogwa Congo ogutukubaza kuraba mutukaza Atlantic Ocean. Because Atlantic Ocean naho nitubasa kwikaba amizigensi. Kandi obaza kwa Brazil na China juba warabaha. Hati amaziko gitu gona garyo umuhando gumwe gwa Eldoret na Kenya na Tanzania. Now hati point yogu negira ngo bayigura kundo muhanda gwa chances zizo zo kushanga twaba mujenizi basa kubaza heyongera hari no kundo muhanda ukukura ba Sudani ukaza Djibouti ukaza Somalia ukakwata Red Sea ni hare konka ahari natari wawe therefore hawa ro entebekanisa yo kugira ngo twata hamizo fine hati nico rukurebera NRM ninga CNRM government Nigeria ringa munonga ikintu cha East African Cooperation because nkecho wagamba Kenya Tanzania byora mbukwata hamizi twaturi nkechi zinga chine corporation na munongo mu trading bijanje mwesa mu cyakwangwera Uganda in that system so ndukwendera ndesha ziringa cyazanje yazi ya bright nyinshi konka na ine cyana ashobora nacyo cyurire nyenda kusima which tinsa Richard Todongo na team you see ati ariyo affairs nyingi ebyo bururu nace byari na handling act bikiti cyenaremo abakwana ureba system yitu ya NRM n'abasima mukoti na handi ekasime mukama nowajira mawonenga nowajira net mwe byo system ya NRM handling rwashite je comme ça yataramsa mukama we nowajira mawonenga net idachika zawe mpajuro mukecuru njo mushaya mwe baraba batureba twatwine honorable Bright Muhoza honorable Christopher abaho no kibire cha ant
hamwe na Vincent Tebekine tubendeza weekend nungi mutakarga TV West abantu banyashe enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tizineka kukwata koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda. Ombere kwije juba. Neka yanjye byarusoma. Nikumara. Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara konko rero noza kushenya amakaga bantu. You are hostan. Oshabira kanga. Omushinja tarampenzo rubaje. Aha nugwe muhame referendum rete. Abishemwe mutarwana. Mazara wanje murungi. No, we no please. Ukuzina namushawe. Bakoresha bakuzina. Tata zara umukunda. Mawe.